Wih, bagus mas bro. Alhamdulillah, wih, sekilo. Strike mas bro, wih, strike mas bro. Halo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Oke mas bro ya, hari ini saya mau mancing mas bro ya, di daerah perkebunan sawit perbatasan Muara Enim mas bro ya, tepatnya desa Rambutan ya, desa Rambutan mas bro ya. Saya mau mancing ikan gabus mas bro, doain ada rezekinya mas bro ya. Oke mas bro ya, seperti biasa saya masih pakai BC mas bro ya, dan pakai soprok aja ya. Umpannya pakai soprok karet. Oke, coba kita cari rezekinya mas bro. Bagus Mas bro, alhamdulillah, wih, sekilo lo, nyangkut lo, tolong lo, bantu lo, besar kan lo, tolong lo, wih, lo, sini bantu lo, tahan lo, sekilo ada itu lo, besar kan lo, tolong lo, wow, gila, tahan talinya lo, wih, jebur lo, demi Allah, sekilo ada itu lo, besar kan lo, tolong lo, wih, gila lo, aku tahan tali, jangan dijedut, putus ini lo, wah, besar kan lo, gila. Mantap loh, jebur loh. Waduh, udah suruh tali ini nah. Nggak perlu dalam ini. Tapi aku tahan talinya. Gila. Kalau tali ini loh. Wah, sialan. Buset. Jebur lo tali itu tali lo. Yang dijedut putus kalau Pak besar. Hah? Tidak lepas lo, tidak. Wah, ini noh, sapok ngelepas lo. Waduh, ini noh. Wow, gila. Besaran loh iwak itu. Gila kan, aku males mancingnya, lepas nih. Strike mas bro, wih, strike mas bro, strike mas bro, aduh, lepas. Strike mas bro, strike mas bro, jadi lumayan, kocolan, yang penting strike, kocolan, yang penting strike. Nah, jatuh iwaknya, aduh.
strike mas bro. Lepas jalan. Strike lewat kocolan. Wah, strike lo. Babon lo. Hihi, mantap lo. Mantap mas bro. Strike mas bro. Das gandas, mantap. Perdana, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Strike mas bro. Gila. Strike toman mas bro. Strike toman. Ini lah. Strike pagi-pagi mas bro. Gila. Pagi-pagi strike kocolan lumayan. Dos gandas.